Aj mi ne pustiš se. Ak svoje dana, izvidi do kraja. Gledaj, gledaj, gledaj. Povratno. Dobro, Kapi. Postavi. Evo Keća, po glavi gol, Dici Kaza! Kapi, kad je na otvoreno nozi, traži mi ovaj pas, ajde! Ena dva, stop! Dobre, dalje! Pazi, pajlaj!
daj, sad! Naša! Ne, možda Artur, one, two.
iznenađene nella portiera del Freccia Rossi, prima strada. Bravo Krki, ajmo dizat panjke.
toga, Maci, kapi! Naše, stari, Leo! Ima igrača manje, Fante može ubod. Liki diži, liki diži. Tako je. Ti Beda! Bravo, Beda, majstore! Ole.
Bravo!
Znači, za igrača širka 18, Čandić, Tarika. Ne može se vodati, daš poligu samo. Ajmo koncentrati.
Evo je sad! Turniej następnej gości, czyli sztuce zajmowało się po 18 dla żeńskiego Krysana, który na żeński Krysan i na Japonię. Ajde, naše, stao! Tu zraču vas ti! Može, pas, pas! Zadnja minuta, Fatje! Veli sa ti, Nato, Leo! Zala! To nema! Konec prvega polčasa, 1:1 po 45 minutah, 12 minuti vodstvo. Dajmo, dajmo, Alušina! Primorje, Alušina! Tako
s Bodrićem, Domigarem, Proletom, Nunićem, Zauničem, Krimčetem, Parkom, Bađinom, Marentićem, Čajnićem, pa Sagidovanom. Ne mogu izdati, Pante! Opet Maurić, Borna! Tako! Tako! Una, Artur! Ovo je 3:0.
svoju funkciju. Načaj, načaj! Ajmo, pati od pita naša isto. Mirimo se za vrtije i kontrola. Čakaj, Enzo! Še vodim, še, evo, super, hvala! Maci, odmaraj u poziciji, kapi! Pusti bliže, odmaraj u poziciji!
zamenjava 30 godov. Iz igre odhaja Gunič Marko, na igrišču pa igralec številka 9 Gunič Mark. Čakaj, nemoj zadnjem. Okej, ideš brajka. Kontra je 2-1, mora biti na prvom. Pa to njih mora biti kad to, ej! Ajde, dalje, Vika! Dalje! Iz igre odhaja Bogat, oziroma iz igre odhaja Đako Jan, do igre pa je način Hrvatski. Hey!
na Primorju. Zapušta nas igralec brojka 18, Starik Čandić. I pa igračka 23, Carina Katur. U igri pa sta igrač brojka 7, Nemanja Demirović. I pa igrač brojka 19, Morđina Ljubac. Ajmo bijeli, samo razlijed bijeli!
i pašovika 5.30 Mokovar Matej.
Hey!
Alfa je dosegla